Mbote, Mbolo, Bar Ala, Anisokoma, Nyoazo, Hotep, Tosa na aman nezendelee ya makoko ne mabaye. Tosa na ushinzi nezendelee owanansi mawatwania. Wajihunda ao harma ezensanansa zahe dunia. Nana ezensanansa zahe emasiwa ya Komosho. Manama wa falsafa nzima ngamjohambia Hotep. Kwa leo ngamjosana nieleze ndongo zinji kayao ziviri wakati mwinji njarongoa sione hwanai rivumbulwa nai ritiwa harumwa ndongo zinji handabo rahenshi hawana damu wandabo ikayao ridungana nao sharika uhuja rijeriwa rambuwe hambabe no wakati. Mimi ngamamini ya ukana ezembwana za kiwatwani ya zinunzifanyao zinunga mzifanyo humu onenia hamahaba ya hensi. Ngamamini ezembwana nzifanyao. Ngamamini ya ukana nsina uparu juhula. Ngamamini ya ukakabatsi mrujoshinda ya hule uwatwani ya wahangu oko tsinabe. Ngamamini ya ukana msufanye bwana inu nwenje nke tajiri. Ya ukana utajiri na watwania na ulelansi tafauti. Kanga manzo utajiri ngamjofanya biashara na yomi ujwa huifanya. Msufanye bwana inu nje nke tajiri. Ngamfanye bwana inu bangamamini ya ukana inu bwana ya zakweli, inu bwana ya haki, inu bwana ya kiwatwania, inu bwana ya stahiki ni iwane. Ili rikanetsi ya zakweli, rikanetsi ya kipanafrikansi ya kiwatwania. Tafauti na wandu ajina. Ikaya wangu arumiawe bwana inu, hafaida za kinafsi ya zahao, hauhanza wajulihanihe, hauhanza hamadhumaini ya hao ya kinafsia, ikayao ngarielewao. Hapo haba, gabadongo jirenda mapanafriken, haba hainurende hala modi, nwajua udo dragi. Wadongo uti hata nkameza anki na hendini na fijo, ila pia ila panafriken ya dragi. Shaila si panafriken ya conviction. Gabarumia wa panafrikanismu inu wadohunda wanariali. Shaila si panafrikanismu ya conviction. Kwa leo na mjo tarajamu ndongo muhimu swafi ikaya utiundana na deception tifanya reaction ikaya nsina hata regret nshujichwa wala nsina samaha ya utsahamdu haini mdu ikaya sana yanelewe hangu johanza yanelewe ngu joshinda yanelewe utotsa hanelewe nsina ujohumsa za mfumu. Juzi mfumbili Marseille harma faya ambao hari magalo tsinjia iho tskautsaha nirengeo mrongo njanikiwa eshwaba tsahanzia ni arashe mikronga mina message hanza ni pasi njanikiwa eshwaba tsaha nendena kupe eson ilinjwa urongo wa haku wanduanishie shabanjia mbihanyo sie kartelo atizingaro atsandisobon silejeza tsirohabonze siparisa wangu ikayaonga mina problemu ya hangu ya personnel yani problemu ya engagement ya hangu da minao minhumu nduhamba mbaitambo rinjila na harma mvurano simrongoza nai, simrongoza heli ya stahiki ni mrongoze heze batani ikayao ngwari familia yao. Abunga mjuka unjia hamu musama wahema hadisi yanu pia.
na unafiki ikayaongo jirisi wao ni wanadamu walona madhumaini ya kinafsia ya hao si madhumaini ya kiwatwani mikado njia wanu nido same ngenzintabisha ukanzambe shange oblige nzambe parce que karna ujwara bengarfanya mbwana yakiwatwania na nusu ambe ngwawanilia daula ya haki na ya bodi ngoni ngwafanya unafiki ngwafanya tabia za kiunyonyaji ngwafanya unongo tsotsindizo karna ujua abo yongyo à l'encontre yo obligé rohe harma silence rambe izo zijiri kasa ziri honde mahomio rilemewa c'est pas comme ça wanduika yangu ajirendo ma revolutionnaire na mawatwania shawala wanduika ya ma revolutionnaire walona faida za kinafsia za hao shakwatsina conviction ya za kweli ya ukangarenda haruma mbadilisho na minga mjua wavungu abantu amjoeleza pia hadisi ezijirio nielewa donc ntsina somaha ya hangu ya utsaha wangu waka Marseille waniona na rakio hauna nasindihwa hautusa ntsina hata mdunjo mtsasama je nsina parce que le tengo la kabala la mimi njenda na sauver adam wangu wa interprete hedi wa kanza wa interprete yo problem ya hao kasina droit ya uongoa kasima shababi wa muda wa nsi tsida wala waza hao zibiri dasima shababi nderulona vuza muda tsinda sinderulona jila wishilio zabari wangu wanzo recraser tishilio parce que ngwaona madhumaini ya hao ya kinafsia wachombofanya mabano zinimanywa huli nsimanywa huli unwatwania inu determination eni mndu ngujobalie le jambo la ele bwela heri jeri munde shakena ukirimru ya munde hankalizi kena ukirimru ya munde hankalizi nge lazima ni mndu abalelebwe ya jakazi riunde sonsipi abongo andika kwa tsima capable ya ushinda wabale hata nkongo wangu anzeke ondo wenye nyumba iyo kena uparujukiri donc ye francome mimi tsimbo francome deja watsima bani hangu ulotsibea la hangu njaparo kanda minao mtsimru na ni wajua na shindla nilona experience da minao ye tarehe ya hangu na nusu ya hao ikawa tsiwono ngio negatif et conviction ya hangu no androa c'est pas pareil garjojua wi shilizana garjojua hurongozana garjojua ufanya sympathie shaketsuka ngasina falsafa nzima haumindao hauondami mimi panafricain convaincu on roi saya waongo na fikra za hao za ukanabesenga wangu kan watsongotsa juste watoyanzali ga wakema president wo ga wangu kaya wanga songotsa rikanensi ya daula ya haki sur quelle base ya daula ya haki on ratifanywa illusion ya demokrasi shambuna kane base hindi Ngambanga njo daula haki rjo basé sur le néocolonialisme, sur le franc CFA, sur la francophonie, sur la coopération ya mfaransa na Komori ni namna ridhulumu. Shanga wangu kaya ekatsidami abo ngarizita ushonga. Shakwabati nchuo numshinzi. Ye falsafa ya Maître Mahamoud yani persuade nsone falsafa ya Osama Bibwana yani persuade nsone falsafa ya Mamadou yani persuade nsuona falsafa ya hao Maître Larifu wa hanunde anjia hao nous ça fait des années babunzaza wangu juzi yachelewe hadisi afanya video ambayo hizo akaanza c'est pas grave haelewe heli ya kiasi ya shida ya eleo shaka jajua ce qui s'est passé à l'intérieur ari utawaza ngavumba Mamadou c'est pas grave ça c'est son choix mimi Mamadou pourquoi je vais faire l'apologie de lui na omengo mwandwanga mizensi mitsimanzani wala mitsimsuten Shwani kama stehi kiwaze wa hatu mbese falabda
shawotsi wanduika yao mamjija njendo jivera na hindi ni wafanya ndongo hindi hata wajeke ngwane impressioneo nimi njeke aba mjodo wa sujudi wafanya ukwensi angamia nuondo wakaya wafanya wonsi pia. Donc awanza ni rejei hadisinu heza jiri juzi. Donc banjia mbambandanu wandua elewa wa interprete amwelezo qu'est-ce qui s'est passé sandise bwana inu ranzi mnaijana haini mruni juu ranzi ho lekoli ho college ngami harmwe bwana inu ranzi ho lekoli ngami harma luti denonce watake mafundi kaya wakana intention ya ulo drage wanawashe mabani hangu holekoli mapedofili denonce ndongozi njiri kauro hakina shioniri kaudai ranzona ijanani hatu insi bwana kanga bandodo amba bandanzi 2016 ranzi 2019 ranzi inurandi sahali abayo internet inge en vogue wanrupia ngwairumiao. Donc c'est très accessible. Chabanu ngasibanu depuis depuis notre enfance. Sija skarma ze réseaux sociaux wa miche. Sikafanya ze live za hangu, naonesa ze fikra za hangu opezwa matso hangu. Abo ngujua kaze réseaux sociaux zinu wandujulana. Gabu njulano la hono ze fikra ola ngarjuelo na fikira ola. Sijati mundu wanama wanzani wani kontakte na manama ukohamba Ben washi fumbuni na Sultani washi mkazi wanipara wanunga sina chama la tutsalimu likohamba mabeja rijuhanza ujeu mimi kweli ngamono mabeja arme réseaux sociaux au début ya mabeja mono anandongo hao ça va, ça me plaisait, je trouvais ça bien. Le Johanza uje urangalie rike harma ye lutte ya mabeja ya udafinzi haki za manati. Siwambia wakana yabo marhaba menshi hishma manika maona kami mroka nikebani haukarjeri kebadzima riwane bwana nzima maneshelea manike hishma hiyo mbeshelo ni marahaba ndi amandu ekadwabili wanunga si ngarando harma nkodo halafu ngamina shononde ujaona bakangara munika umzinga mimi nsina ujwa hamba nsurenga ngamrengo nuku sikubali sijulana damina wanama wasaya wanyanyasi minhumu Farhan minhum president wa mabeja ulio leo mba Isam wanashwa hatu wakayabo wanduenji wakayabo inshallah anyanyasi chola kufanya mission mba mbeka limbe mission yahe amfikiri sijulana damina wanduenji tsanganya harma o binadamu ritsanganya harma o binadamu randi so endelea mengoni mweze principe ya hangu mengoni mweze ndongo mimi na condition ya hangu na pose siwambi ya ukana mimi panafricanist wote manama swaba siwambia maendeleo ngasa mwema hadisi ya heza jiri nezijirio kuti mjeni shaba nso timizi hedi na kau integre mabeja nifanya mna debriefing ya he ze problem ikaya ozirireme neze nongo za rihundra neza jiri juzi ikaya oba jiri interpretation zinji donc siwambia condition ya hange okana mimi ngamjo integre mabeja shange lazimuri ibaki harma falsafa ya kipana Afrika kane mpango wa kipana Afrika abicha
risimbuha risanganya fikira rifanya hazi wazima rifanya mitwana rifanya mabunjilio rikreye seluli rikreye tu ripara wanyanyasi ikaya mami miongoni mwandu ikaorirwa wanyanyasi ruabali ya waja harumale le chama la mabecha donc rija rikauroha rende Komor wakati wa msafara wakaupangwa njakana nafasi nyingi njakaushinda na participe haruma mahadisi haruma mabunjilio shabo msafara uja samba mimi ngamjangashe ngaridawa dunga na rende alhamdulillah rende rifanya msafara ule enda Komor rifanyiliwa trahizo ikaya orika harma silence ça fait déjà 2 ans et demi karjazam sheze ngongonde zijao ngelazimu risano rifanyiliwa fermer la porte s'il te plaît, merci. Ukanarikana objectif ya hatu ngarenda Komor rendende rafanye marche pacifique e marche hiyo ngarjo uifanya ranziwa place de l'indépendance rizunguso mji wa Moroni rejeo place de l'indépendance yonde objectif ya hatu marche kaya unge para waheni mwanatsi ya jia unese mauni ya ahe ya unese ezi mtabishao basi trahison sandi soyenshi ranziri pashi harumu ya vio sidungana damina sultan hanambia ndabo zinji anambia ya ukana ngarendora renge Farhan Paris riwaswili Addis Abeba ngabo delegation ya wandu wa Senegali wajoka huja hiyo rudungane nao rifanyeze programu waswili Komor riroha marinyan damina sultan rihundu bala hata karsubira Paris shangari birao Geneve bon so sijihundu samdungo mpira sarinjarma engagement riviri Geneve karjaona Farhani sultana nabia abo ngarjo parsana naye Addis Abeba c'est pas grave non wa Senegal Rwasili Addis Abeba karjao non wa Senegal bakibala hata karsuaona Farhani haja kabatsi mbabari na maji na mitsieleziwa ya ukana ngarendao Komori zenongozi programewa ngawajuka ukanyumba ikaya reserve wangajuka ukayabo ngawajuka ukaya gari la déplacer tout ça heureusement que swaba hundenda twale gari la ya badia gari kalu jali twashonga ni Farhani ngujo zamba yeye mwini bon ruha bala rwasili Komoroni renderi hundu kabatsi hata organisation rimuраmpare sahula swabahu na bishara wajihundu hula bao wongwa chongo ulinda wanduka yao wajipanga rendende rafanye ndongoza za kweli basi borenda bala rika obligé rifanye mbahindu kwamba improvisation umuhimu ngelazimuri waswili haruma ye but ya hatu ngelazimuri rifanye marche pacifique riparwa Komori pia rifanye marche yo wazimada sinao iyo nde mission ya hatu rifanye rikauhe rengeze pia renzatu rijarhungu Farhan na Sultan wasawandi sojitia haruma mipango ya hanza wajiralie na mapolitisien wandu wa Mwinyi Baraka wandu wa Mamadu ikayao swabahu mengoni mwandu ikao laani zendongo hizo zilani zendongo hizo yoke isi haruma ye deontologia mabeja deontologia mabeja yoke isi on n'est pas associé à des politiciens ya wandu ola ya wala no ekamru hamba ngujua arifanyile ubinadamu ngujua riredeje yarisaidie hangu yo shawirila shakari na ujua asosia nda sina wandu wa siasa usurtu wandu ikawarumishi hensi wayangamiza karsina mbanongora razioni mabeja linu chama la kishababi wanazijana wanyumeni wabalia fikra za nyumeni waamini yo watwani wanisonjia wana mibabandano yao rijat fungwa
urafungwa ikaulazimu hauka eheli rakansi randa rajipanga ikaulazimu ke urafungwa sultan ya rengerele ya hangunda mina Farhan ya gide wanyanyasi Sabahu na Bishara Rasuli Komori rende lijua mwanamshwa hatu ikayao hakaurirumia pour des fins personnelles et politiques haukarjar découvre kawalama wandu très très proche wa Mamadu ngwari intégreo ngwaji intégreo harmwa mabeja pour des fins Mamadu mwanamshwa hatu ashivuvuni kwamba sami uzuri kaujar découvre tout ça après wakubali usania wori njuri rijula na sina Komosha wakarjadungana naye Faransa uhenda Komori rilengwa rifungwa ikaulazimu ya mru ya lazimu ya rengerele ya gide wanyanyasi Bishara na Sabahu na wanyanyasi wakakomori waridunga wakapre paske rende Komori lihundu nga wanadamu ikayao wa amini wabanga sindani ngari mdunga on ya lazima rengerele yodu Sultani hadisparese Sabahu hakabonze ngujuhambe version ya henda na Sultani bawa wakabonze waili shamso kanzani tia mna entre parenthèses ndeje harmwe sitia hangu damena Farhani au prison njia au prison Abdallah nge liberté nge shahidi nga mjuju wa Moses Abdallah hako premier jour procureur harim rusije elamini sijindori ajakanza aje avec ngorfani so cinéma se mettait à sa place avec agressivité hata skanzani ni toi cellule hambana mumrenzi hata harengemia dia kana katsutsa haya paro joni shilia ya paro joni wan au kamimi bangu mima mjoka na kamitsi mwana mamchojo mji amchojo mataki amchojo mataki njuma c'est quatre vérités moi je nsundria ola juge alimundo kusama na muzise ola mnashoni wa he ulo mu Faransa bata simda zale zina washinjini hatafanya emission dana ndobi dana Abdu Mkuba hazamba hazitemanya ukana usama tsimataki siwatake kwa madhalimu wowezi epingwa ringwa fanya udhulmu kabati juge anzao ya niwani hawia nishi façon nous on est déterminé natoka na rifungwa abantu hanze yazo zake abantu banungaritoka ujardo afaria dore na mfanyizo mwanzo mfanye jamais sina paro de janji prosterne harmon wanadamu hedinu jamais de la vie amjo chetwange stola la bonti mais jamais de la vie usama ha rejeziwa wanja problem Farhan ha panique au prison et il me doit ce merci là parce que nge hakaiwa eche kajaju shinda support mimi sijoshinda support wa miche au prison watsina hata problem halemewa kachakana shua halembele abunza panic hajimungu mfanyo negotiation daena procureur Aliamani na wasai ngo Aliamani ngujoma gobani haja hadisinda na Farhan watsina mimi uzijua Farhani kunaambia abala tsikawa hadisinda mina mwanama tsikawa hadisinda mina ndugu zangu tsikawa hadisinda mina ola watsina mimi uzijua consul Faransa ngujoma gobani hadisinda na Farhan watsina mimi uzijua mimi njajo paro jo subuti nifanye ndongo hamadisu rifungwa waili haini ndongo zirihunda aonge lazima zirihunde Swahili sijuambia Aliamani kama sina uto ufanya mahadisi ndami nawe ifwe mana maola ya jake banu yaishi siwe jatsi mandi ya ndongo ikaya nambe consul ka ansina ujua paske zinuno za collective na ndini anibalata ola ngame mjoka malalese au kanono c'est pas bon mimi personnellement yonde n'engage mimi personnellement njajo subuti nzifanya il m'a fait ça
mabeja rangaje collectif ya mavoka ya kaudirijewa ni Maître Mhidhar. Mungu jombariki, maana franchement respect marhaba menshinga mumnikoze heshima zangu heni bahano yaliyo Maître Mhidhar. Farhani habiri bavuni hedende hangaje avoka wahare mwana mshwa belu pour des ndongo za négociation iri mitsamba farani kana na wafanye heni wajoka ufanya shakabati mimi sijua ba mamfario hindo komenjarenda naye banumrenda naye mrajo tsasama hello nuka hamrajo do fariamba abana mtsambanzi babanu shaminja fanya amfario msina hata mtu nimfanya wafanyezo wajoka mwanza unira skobu waljururu kiswaso ska amitayari bahi première négociation ya kaya hindi première négociation ya ukana hari ngelazimu ribandaziwa ritilwa vioni rejezwa Faransa sijatsambia Faransa kabo Faransa sina uparo jofanya zenongo hizo Faransa hula tsido hatu hula mimjeni hokana ni jendumizi wa hatu ni rejezwa ujenini ingeka Mfaransa edenda ni haraewa mjoka mdenda ngami tayari nefepirizo hatu shamsu tolo abantu mtranvioni ndeza si hara Farhani ndese hakaparta Abdallah Abdul Hassan na mumrejei bange yabo nge andiberte nge shahidi rija wakati ula ngio obligeri siswaho mahakama shaho mahakama ngaranzao rivuba karchula Farhani haja ya mavoka watu ambakano kamna ujua mvuba msiswa mahakama ifori lawa rijeri jipange nda sinani ekawa jama jeshi bano ajamba ngwanzwa mrenge ni mswa mahakama watsina sisi mtsende mitsono kayo logic akange joki ramba ngasiswa mahakama ribe wabanu rajina orendera ula warifu yonongo ikangio ngio logic amba mimi nde uchocha nje ni mavizani au kanada medao mahakama zenongozita Farhani kajaka tayari parce que ngufanya mahadisi hula ikaya ukachu ya jua ni mwa ni wala mavoka ambao wajangaje wa suive dossier hatu bon jusqu'à la dernière minute Farhani hajaniambia ya ukana ya ujua dawe kama nzoba kibanu ya problem ya shamimi Mshamwi jeza wako moriweshi ambaho ambio kende ni ujua dawe ya ukana ya ujuo dawe mimi ngamjenzangu mjenda nasinye nenzangu navuka wei bawengu jontoro bitsamba Farhani kana mimi ngamjodunga ze procedure ni heli guide wao ni mavoka hatu ngamina confiance ya biro ya hatu ya mabecha ngamdungo za instructions za mabecha parce que minja chahumu wa michi sijauna mabecha ya bunga ngamdungo za instruction Farhani hafanya cavalier seul Amir namjojibule swala hilo mkaba wa Amir endelea shamba Mwenyezi Mungu aja merci pour suivre masuala au les commentaires parce que sont nando Mwenyezi Mungu ajalia mzaza wanahangwa haja ndani mwana mtiti bon wakaya quand même je remercie tout le monde wangu pia parce que tout le monde a été mobilisé mimi mzaza wanahangwa donc ija abasaini wakati ulabo Farhani anabakana ekanzo baki ujonda we mimi ngama mdunga ndamina voka wengu jonto sireje Abdallah tsimwambia Abdallah kababda eba ngarfanya Abdallah namba kabushamwi kairi mrohe mwedesanyo beka Farhani wapashia wo Mfaransa wewe ngaona carte séjour eka Farhana Shia en plus mimi sina tsirenge riski puisque wakati na kauhende carte séjour yangu ikaubira
sajo katifanya un mois en plus au prison et quartier hangu ba ya wicho kaibiri ya wizo démarches zindwa jina au trudin sa visa ou tout ça bon on sait jamais en tout cas voilà bahi abdalana bakabomze kairi ekanga bu mayembo huro mwenza sifanye nongo za girina endeni twangala muhimu na mchoro abapo na ujwa kaijojoni udoshidana na wandu walobonze duba bonze udoshidana nao. Bon, heureusement, minja j'associe ne avocat wa Farhan Shatsibaki harma wala maavoka mabeja wa warenga ikaya wakau gidewa ni metro mihivar vijarenderi siswaho mako mahakama rambilwari fungulwa ha condition tout ça donc mitskana mbongo ngojuo ekanga we bahantu hamandi ho ndu koma ani abagaona mafikira menshi kutsi tranquille kutsi vraiment shangabo ngozingi kayao donc tu essaies d'être le plus sage possible. Bon, on essaye le plus sage ili ushinde udigere les pressions zilo zivujilia au partout. Donc heureusement ajaro hamitsinda tsumabia Farhan ndongo yakana bofara ekari hungu bahati riroha banu ngamjo dunga na damina we ilirjendera one mama yo miadi hunika parce que huja ukaikoni wakatira haja na boyo keja karme program shabora haja so jihunda alikaikoni bala tale bunjilo la ikoni la keja karme program ya hapo ila improvisation rabana alfanya ikoni riwane kaikoni wangu waja ça nous donne assurance au Canada, on peut faire jusqu'à Moroni. Donc, si ma belle la quand je viens d'entrer là où il y a maman, shilane shachongesa rakaya mali. Shara zila zengo za jiri zila pia tena zinika recul tsamba ngabondongo zinjika yao mshuelewa mshushinda uzibembea kairini daze ni remba hushi ni vumwe rejei rifanye contrand rifanye bila rejei Faransa rifanya monano Aix-en-Provence Farhani hapara yaje harmu monano huo daene biro rifanye bila haini mru ya kakomori illa sultani ikaya sultani hatawa hadisparese kaja respecte même et bien ya irenga shaha change pour des fins personnelles Chondra kakomori pia ronana Aix-en-Provence wa mojane biro rifanye bila illa Farhan. Wakana Farhani haja abo haja hatsambaza. Ye mabeja, e biro ya kabo ma eze problem Farhani ya tia masankada. Wandu wakaya warume biro waka oblige wa demisioni. Mamrande hommage. Ye manamsho hatu. Zaituni kaya o hapilote mabeja pendant un bon moment et fonctionnement ikanjem kakajakata problem nana wasaya na wasaya basi wakaya ben wakaya manyanyasi Nabil wakaya wandu wengi mwanamshwa hatu Fatima wala ukoka ya la Reunion wandu wengi wa demisioni wavuliza ze responsabilite za hao heze maladresse Farhani yarifanyilia yanza afanye cavalier seul sifa Nesa jesha taswabahu uonge na hadisi yahe personeli ngujoyaba au kama jana ziljibonazini mengoni mwandu wa hautungu zemungu za sifanya jesha ya uramene wangu zinafanya maslaha narifanya nari sahema hii erieseye baba mwanadamu ukiwa ufanya error zila mimi naishiwa prison hata rahantu réalise wakati ulakabala c'était de la trahison tellement ngami acharné wakana il faut qu'on continue le combat qu'on continue le combat je réalise msona kazi la c'est tout petit nshika kangolo ambabi zilana ndongora shigula msona na avance parce que c'est un vrai manipulateur basi rija roha yabo rifanya ukana narudi Boronane Marseille no Farhaniaje parce que c'est très important Farhania keabo yaeleze ndongo zinji kaya wandu kwa tuelewa
richa Marseille rifanya le bunjilio hilo rirenge wakati mwinjika yao presque le bunjilio lika très tendu waka démonstration de force sharishindiri apeze rendeje bon le bunjilio la vili hilo presidenti yeye ranzi Aix-en-Provence amba mimi ngamrensi amdemisione parce que sinon doit fonctionner heli si watu ngatsa homa sula yani ikao lazima ke Farhani ha eradielo ranzo wakati ula yonde erreur rafa shamunga botso yani paramenya yeso gamtsoro hando dendeje jeundanga. OK rejeba mamjo timiza basayno s'il te plaît hein? Ikao lazima yani ike ha eradielo tout de suite yonde erreur monumentale ikaya orifanya yonde erreur monumentale ikaya orifanya ya waratsum eradia tout de suite na miongoni mwafanya erreur hiyo dami parce que mimi ngamkalme wanama pia swabahu ze bishara ze wandu pia tsika wakalme shahene mrakana utungu wa za kweli wavuriza non c'est pas comme ça swabahu wanuende Komori wabalia mapesa wareje nayo Faransa wajawa wayarejeza wandu wawaniko amenifu sultani waende watola mapesa na na Farani atatsojwa hata mangavinda yabircho wielewa hata yabirinda hata karchelo hata filmia kini bref mimi kawati mrani kama pesa nane kama mrani kama pesa na jia Zambia mimi kawati mrani kabia mchumoni bon Chavala obwangu wavuriza mimi tsibakine courage ya ukanangabo ndubi Farhani banu ngabo ndubi comment s'appelle mwanamshahatu wa shivuvu ni Sania bon on essaie d'avancer ngabo na wasaya wala zembaye tambweze wasaya mama mraka hu bon mbaye tambu ola katwangwenda ukomori ye hata juhamba we mimi ngamchujanjeni mdunge ni tijindi 19 hata uskon okatandwa ruhamba bamsibuwe passport ne mdumshi joka nivumbule nungu za watani hawe kuchushinda boto shindo persu ya demdumshe madunga na mahenda shangu ngordi baba huwe passport kapsende wawachi ndo wedemdu kama joka unikele sha watani gabo soyi woyi ya Karmele bunjilo lando bi wamba ndo kusfama di bwana juzi Marseille wamba Hassan akaufanya diskuri ya Shingeres ulaka ka Senegal alibiwa bi ranzi Senegal yaje Komori yaje afanye ya marsh dayanasi haja Komori harmomonano dayana sabahu mkazi hawalala hatrawa hata kajawala hayambana mlala unono wende mrujo kaujajara mbekana Nicoleso ya Patri Hasani ula udungo ujirenda fundi wa dawa na hindi njuza kaufanya diskuru ya Kiingereza harumandu mabeba alano aruma kokongo nsikala ngwa elewa zoe wabao yuende diskuru hutajiwao haruma eve ya conscience ya wanansi shangu wone dalili ya ukana wansi wanadamu wa za kweli womna entre parenthèses wa Hassan ifundi mbaye hanipara Komora kanzanzi ngamanye borlo Komori akabana mwanzo nuhere mapesa samba fundi mbaye kamitsi msamali mabeja yoi hana biro hana trezori enda waone bangwa wa yabongo juandu wa shabala zilamali kayao zikaanza zende za apielo a des intérêts za parti jua na sisi mabeja sisi ramba ukana karchuja ngaje nda sina parti politiki si generation ya nyumeni nga sina falsafa ya hatu ya nyumeni nemba na ya hatu do vielezo panafrika na udaiza haki za mwanansi bon rija rejehun mahamili ya Kamil Farhani harenge mabeja haji apropri daena Sania na mru ukohamba dobi wala washi mrumme hamba mrumme itiso madi itiso washi ukoka Marseille na mbaye tambwe na sultani
wandu wao warenge mabeja wajaproprie wafanya ndongo za hao ngwa harma fin personnel. C'est que harma 2 ans kaulazimu ike mabeja ike do chama lidaili yao emanansi mkomori usufre ha obonze lijuhe lilibebie la mwone udaili yo wa habahula za nyumba za menye haucha kelondele chama ikangilo chama au devant lidaili yao emanansi mkomori lilo pamoja na panafricanisme shawari ngewa kaurumia a des fins personnelles. Sisi rikaharma silence rikau observe ribaki ma optimisti wangu pia wa dekuraje sija si motive wangu tsipara swaba utsambabo swaba na shetani riparo wangu pia ritwalie rifanye assemblée générale limote biro ya nyumeni bake na ukiri mahamili mabeja isiuhe kabatsi wangu arishiao kabatsi wangu onomba ndongo gasina ndongo zinchi za lazimu rifanye na minchele wangu alone aranzema hanili nungu abantu nukatsona mbarongo ngwatsongo ufanya faida za hao rijari para wangu pia riparo wangu pia yakana na mjeri waeleza ribua group Facebook WhatsApp ya hadisi ya exchange iliri arrive iliri jwa ufanya hindi ya handani lazima rifanye bila ya za kweli bila de ya Komori de bila ya ne bila ya hema hamili après Komori. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Mabeja? Farhana kubali ha integre ze grupu hizo harungwa kadun nzima kadun nzima kaurungwe telefona haitaparaziti kaja kawicha luka yabo yo wisheze nongozi ko hamba yabo pia kaja paroka na kalma nzima yalitekeleza rija rikaufanya assemblée générale Lyon ripara wangu pia riwalaha yakana hani mbuna fanya jitihadi aje ilije fanya assemblée générale remonte biro za nyumene kanga wangu wanzo ajipresente harma biro walona fikra ya wanza wakane biro ya numerite biro za nyumeni iliri avance on peut pas rester bloqué comme ça abo tolerance rifanya au kana mujwa banu wanrujwa udaza ndo ndongo mbizijirisha des fois rifanya assemblée générale ila Farhani hari promete kangu joka uja yapo sikayabo wangu wakayabo Sania hakayabo wangu wakayabo ngabo watsuka yabo ngabo ikayao wakauparticipe arme assemblée hiyo via telefone yani rikaufanya video conference wangu wenji wakayabo rifanya vote wangu wajipropose makandida rifanya vote e bureau Sania haji présente président Isamu ndi haji présente président en concurrence ya Sania wandu wa vote Isamu sonsi pia a majorité wandu wa vote Isamu kwa javote Sania Yoshua ya haini bon risigne ye EPV ya heze vote Sania wae hasinye hakubali EPV haisinye ukana hade hama voti hashindwa biro ya nome wa nyumeni Isamu president mwanamchwa Bishara trésorier Antfi secrétaire général mimi porte-parole Oussouf Abdallah porte-parole adjoint yondi heli structure ya biro ya votewa EPV asinyewa ikaya Sania haisinya Hassan wala yakaba la juza kaurongwe shingereza ndochuka wele hakika darenge mbaba Thumani na baba Abudu na mzazaisha teke ngwarongozo shingereza kwamba ndongozi jowa uko bref Hassan asinye PV waisinye ya ukana biro votewa waja bandabala mwanzo contest parce que ezajiri hindi vala présidence ya
Sania ilangi anzo iketele guide par Farhani na Hassan waona clan ya hao Mbaye Tambwe fundi Mbaye itiso wabua clan ya ndongo za hao za hanza wasabote karchujwa vanza bari no wanduanu voraroha Komori rifanya mahamili wakanema beja wakanezeza kabatsimba ndongo wafanya raona ishondesha kautsongesa hatari washiria bona bashe na mjerifanye assemblée générale ritie biro numemika ngwa joka na action eski logique shabu wa garde kamonao wandikangwa jirendo kari vanwa ngwanzo daula haki nsi au kwelija au chao ngwanzo garde Faume wadurumia wenda hula do jirenda mapanafrikanisti wende hula maore wendo abu ambasadi ya udwamba wanungwa renga ma refugee ya mabecha wenda maore na wanungwa abu ambasadi ngo tsungurenga mapesa ala kulihara watu waniango nda kubia safe mali homru zamba shangio wajibu sparo na emission ya eguchina kemiseba usikwa kaumana titabia au début, ça m'a c'est dommage, on doit maintenant. Mais avec le temps, si les Wandongo zinji ka moment il faut descendre à man. Yenda ihunda na Elijah Mohamed, na Malcolm X, yenda na Black Panther, parce que toujours haini bahane conclusion, haini bahane walumba na kiwatania, wote kama fitna na wanafiki. Hata mtume hata wakaudunga mtume wakama fitna wakabalaka ujirinda kaonda shabala ngwanzo sabote mission ya mtume kende yonde ilmu de hikma na renga ya waja waabua page nyimbo jina ya hao ya mabecha wafanya mabanunga fanya concurrence asinga sina bila ikayawe bila ke jatim Farhani haraya ya jeleza harme bila lasina masuala menji la johanzari muzise Farhani nguri fenti kachukubali ya haja ya jara muzise masuala yao ngabona mwana mshwa hatu wala yangu hari notre concierge va faire la révolution Fatima waka msamali harma ye biro ya handani haparo ya jafanye bila jamishia Mwenyezi Mungu jojangia yaje bambese kajahunda nafasi mimi sultani ranziri wa Swili Komori sultani wemde mro madwe kao tsimabakana wewe je ferai jamais quelque chose avec toi nsomabia machoni saba no wewe sima porofanya ndongonda minawe karchumana karchujibwana ngarjo ushilizana ngarjo udambahindu wazima ngarjo hadisi shansina paru jojangaje hamwandu tinda minawe wewe trete bo sultani ha rifungwa urudi babo hutawa uratswanya nyu wala udisparece bat kaelewa wonso mrema rouge donc hizo ndio zajiri alafu banda bala richa ramba ukana ngelazimu rifanye journée porte ouverte Marseille reserve ya weekend inurakanyo inu reserve na kabula hule swafira hata wangu jakana fikira kabanu sfamadi bwana ngwajoka uja Faransa reserve rilaha wangu pia wakauzi juu Farhani hakauzi jua Sania hakauzi jua fundi Mbaye hakauzi jua ondwa sultan wa pia shawabu wakla ya hao ngwanzoa sabote ya biro ya nyumeni ya mabecha kaya oika si naeleza Isamu Bishara Shamun kuma Antfi Fabdana ngamrishangiria nyinyi wanyanyasi ze swabahu ze beni ze wandu wabaki pia wavoti au kana yende biro mamambro wasaya wavoti kayende biro ila Sania holio haka rival wa Isamu c'est normal na Hasani irja mungu ala ila clan kwa tutsa alafu waja kwa tutsa wakubalize voti wa tia clan hao misankadu ndongo za kiunafiki Sania ngebala pour des intérêts Mamadou
farhaninge yabo pour des intérêts personnels businessman ngunzo mélange business na bana za kiwatania sultaninge yabo pour des intérêts de visa zahe personnel na famadi bana na ndongo za kiunkazi fundi mbaye wonge yabo ngwanze kari bala député yemdu wajua ejabata si mabeja si falsafa ya hatu nzima yoke badiliha donc wandu wao wanza watie diversion abamreje harmwe journée ya juzi rija mbangar fanyao wa famadi bwana ngujo Marseille ritsaha wando famadi bwana ritsaha atanti ena mnaje ushinda rivirilane parce que si karna ujo annuler et journée ya hatu karna ujo annuler journée ya hatu parce que yo sari organisé on a tout prévu on a tout mis les moyens risimbuha on peut pas l'annuler comme ça et namna je la fanya alternative ridécaler zelera ili ritundenzia kwatsa ngotsa lera nango jo meeting hamande za hawandwao zo meeting kange zelengao lera nensan si lera bilion geritoshao grand maximum parce que ngasongwenda porte ouverte ngafanyoma hadisi releza wandu za fikra za hatu wandwa sema suala ya wanza fanya adhesion ya adhere ainsi de suite. Heureusement wadzadze wenza irumbi wa Marseille amrande hommage mwanamshatu Zaituni na mzadzatu Jamila nana wadzadze wasawa afanye jitihadi wa lahiki alhamdulillah wa alamina wa alhamdulillah franchement wafanyeza hawa wardi wa warikelensis bahi ngasi baranga fanya porte ouverte richojarishi au kana hai vanu mabejangwa ngwa magalo ngwarongo wao farhani ngunge amufanya diskuru daina hasani ngurongo Kiingereza wala ngurongo evanu inda hivi mabejangwa hula nyingani hu hao vanu muelewane ukananga mbwa nusu zenongozila ziritabish ambiyo wanama ukana mimi rotimiziba ngarenda magalo mimi ngamjoenda yabo ngamjorenge mikro nielezezo mimi nifikiri yo harmadi sina beka wandu wansi wandu wa mabeja wangu tu represent mabeja wangu wanu interesa hao na singari wajua ukana mama tu wewe shawanu kwa turongole ya mabeja anafunga jodamba mabeja pan-african bufarahan minna kausomese pan-africanisme bufarahan iyo de condition na ipose ho integre mabeja mwaka wikubali riadopte hariwa mabeja pan-africanisme mnikelera ya hueleze pan-africanisme ingia joka capable hueleze nguso joka abado kama ngushenkezo kemiseba manaba nirende hala mode wangu pia bahangwanzoke bala haribala okemiseba ondo wado drag. Non, ça c'est une question de conviction. Ça c'est pas une question ya chachi na faida za kinafsia. Yunu watwania. Quand on dit la patrie ou la mort nous vaincrons, c'est une conviction, c'est pas une chanson. C'est une conviction, c'est pas une mélodie qu'on chante comme ça. Zonongwe kange zila wajafula mola wan. Donc oruhabala rende magal. Rielezo ndo akabala kabanu mrefanyili ya madharau. Haukana mkauju jua ya ukana ngasina evenement leo mwensiste mfanye hanyu au même heure na nyinyi ujua ya ukana simu mstehini simu mjushiliani si ujahar mandongo za hanyu sikaduma mbeteni yonde handani abili na mribuli yeriheye mweleze ka mabeja tsawanu rieleze Skanza nenge mikrosha kwa jajo kubali. Donc si prepare au kanange lazima katwa shindo sen. Si unrushwa baha mikro ni fakuwe. Welewa. Shasultani haelewa. Auka sultani wangu juo hela hangu ngujoka yonde méthode ya hatu qu'on a fait toujours ça ensemble. C'est comme ça que on s'est intégré à la société à Chikomori. Parce qu'au début, moi, on ne me laissait pas parler. On a tout ça. Il fallait que j'aille m'imposer, arracher le micro. Donc, Sultania, sans jouer technique, il s'est mis au milieu à part. Donc, je me suis dit,
En plus karijenda wakati le bunjilio la shando wakati le bunjilio la hisa somali bwana afanye muziki afanye diskuri yahe wandu muziki wandu andiswenda zao donc usikanzani passe message ili wandu sijolo kabala kanzara sabote karjaka na esprit sabote ngerkana za usabote karjaki ufanye helila yocho jwa chabada wakati le bunjilio la andisa te bomba crimogene rimtsambaze milioni pia nesho tipikira za hatu sirka na message rakanzari ibitse sha wandwa interprete nai halafu wandwa profit wafanya sabotage parce que wajipanga warisabote halafu wanokana sisi on peut pas laisser faire lazima injia concéder les choses moi je m'en fous fama di bana homa matua je m'en tape ya hondu wao mimi falsafa hangu shababi waweza hausaziviri wangotongore mankalizi sheza hauziviri welewa wana mimi mbaba ya jantini ya Dracula na Joho na ndini mimi shababi wa matoto na revolution wa mtu kaushina niketi ndo fanya mahadisi ndamna na tangaria leo bali swali ya zaba ndo heli wa mtu kadu hadisi ndana mtu afakuwa si wanazioni wa mongozi ngarumba falsafa ya donc je m'en tape de ces gens-là l'idée c'était d'aller passer un message c'est tout en plus j'ai kadia kanzara wa déranger haura wa menyele cha Bwanda bala sultaniate barrage sambanga modo nasi son ni couper au parleur ni rongowe haku ili wandu wanishie holi honsunikwe bahati ya urongowa. Pourquoi vous ne nous laissez pas parler? Pourquoi vous donnez pas? C'est quoi cette hiérarchie de la parole? Nani mwabahari nga mwanzao daula ya haki nga mwanzao haki. Pourquoi vous monopolisez la parole? Cette hiérarchie. Pourquoi vous ne voulez pas entendre la jeunesse s'exprimer? Shamjambeja mabaye na ndini eshababi mwansi abacha mrongoza ni mrongozo ni Kifaransa na Kiingereza. Inga mdoka umwelewa ndapo. Kamkarazi baba anukado fanya zengongo à l'envers. Maman no tout se passe à l'envers en fait. Et donc c'est leur problème des choix errants, c'est pas mes convictions. Donc uriro habala sijati tola bonze ni wandu si par sambaye tambo bien sûr si matake mbaye tambo samba kana no nini ngamfanya unongoza wizi nga abo we mwezi parce que ngo cautionner wizi niso shida na rorama hiyo donc uriro habala rendeza ngabwandu ajawa interprete ya ukana haribala rikaanza rende ramenye le bunjilio yotsi d'intention ya hatu yotsi d'intention ya hatu kanzara passe message wandu akabala wandu wafundi mbaye wa maniganse na Farahani na Sultan na wao warisabote wajaproprie mabeja wajiredeje wabrie c'est leur intérêt do kabala doni wa ndini afaida za hao na udozini ya wana donc wa organise na wao ile ngwa determination hatu malheureusement wakamna kiyo mais notre intention c'est de karendera menye bunjili Amandilo, c'est pas notre intention. Famadi Bana tel qu'il est, je le respecte. Mahamoudou tel qu'il est, je le respecte. Ainsi de suite. Bon. Mais cela ne veut pas dire que moi je suis avec mi déjà mi tifronkome. Et falsafa hangu, yo tisawa na et falsafa hatu tisawa. Chama on peut sympathiser. Ils ont des agir comme huni kobo shabahu baho e shabaha ueleze parce que lengo lazima ritozi lorohoni hatupia hizo betizi no chova adabu neze deception rajirisiwa ni heli wanu wa jasharni usoni masi hotel arabamenji mwana mashamini nguna ujaze khairi ya uzidi se utukufu inshallah kaya abanu faida nkura hunda harmaze rozinu ikawa wakati ulete shanga ameni ngarjora mbulana amfikiri hundo wakati waho ujeleza makati wewe wakauona za fikira za mabeja uje uintegre le chama la mabeja mimi mwanadamu kwa sababu mali ngojoni contact am jojoni ni ke numero hangu kanga hunu 066 50 90 68 kanzo ni par ngojoni par amjutini ya komantari yako boko au besela amioha hamjandishia emakati na kaunji ya harmale chama la mabeja mimi mwanadamu ikao tsikaujiunda harima ze place mbali na mbali zahe ulaya ili udenonse ze tabunziro ziliyo harima ensi ya Komoro
siku mwongoni mwa siku ezajirizo ziparojiri bo place dex bala hokai ngavo ma politicien wajabala alitofiki faridi ngombo lana nikiwa wala hamba wala tinikiwa yende daraja mshangama hospitali ende adoren kezombo habloke zombo alafu badara onaza nozila damine mwana msho hatu bishara ripara na bavuni bala na mzaza hatu mama Stina rambuka ya rika hanzar wasuli daraja yukaya rifanye movement kishababi rijuona kai wakati ma politicien wanu ajure mashetobo juu shay movement ke jadidi ilale iunde daraja kai dungwa hata mwana mkomori one faida za mbona zinu alafu baada ya bazila rikaza rendezvous la Mastina yondo rakanzara onane kardashinda rafanye hende niyo sha siku mongoni mo siku tsono sultani yende ya janta boso bahu amono ya jitaidia hao wanunga vocha mala mbo mabeja wa mashababi wale harma dunia wanawe mbwana inu wajuhanza harma daraja waone itartibu ndeni yoshinda wasailisha bwana zenu waweze fikira zao wama anti politiki waoja ujao muhimu hao wanie mwananzi tambazano hizo ngazini vuliao hadi zeno hizo zijonjisa mifananizo amwishilia ndo anzani wangu saila baada ambazano zila hamba abo mruna jorna agenda we ne mwana mshahatu bishara na Mahamudu wajela Mahamudu hikma hahe kaja kubali anjahar muwavu ono mweleza no mwele na Mahamudu hana estimu za hangu za kweli swafu seleza Mahamudu no leza Mahamudu hata Mahamudu hara hamba endaranzi amjo jan hangari tendeteleza bishara baya kubale principu rende harimale le chama na bala huvumbua zanza tu Jamila banu Jamila wala mwesheleo Olandi haparo bali ya Farhani huo na wao ujahunu onu mabeja rika vala mchangama mwesheleo uraha wejaka waju Olandi akawacha Marseiva alafu ijambe se haelewana hindrini hajivuru shasika jaka ujawala za barindi ngeti raka ujarde kuve alafu iwasuli daraja badara rendaje samba okay kabastabu abo mimi mwanadamu yokaya mimrojwa hamba de mwana mshoha hawara haho o bishara mwisho boshamwini sina ukamhara hosomai komantari wa hamba hawara hangu bishara sina ukamhara hosomai komantari hiyo ono hokaizo ndezeno mazitia tahoni alafu mfikiro ka mwendo hanyu yonde helo mwendo hatu sisonti pia renda wa maskini bon bref alafu badara integre za barizila arendelea sha elera ra integre karja homo karja kana wakati ukari découvre zanungo sharka muna Farhani rikafikirika Farhani vala wala ndio kwafe wala president wala hel mimi nakujisi hel nakamuna bwana zilanda hazira nga yaka hakika ka determine hakautwali ya mirongozi minjiva alafu hata zijati découvre mirongozi yukamongoni mwezano ozokazi ndegute harma omweso ahezano zinu lidaraja ukaya ramba sisi ngari wanaombwa nao kasi mashababi riwa naombwa nao kaya ya hewa nanti ribalea za esprit na janazi na ziriti na nduhamanda ao warambia raishia ra adere rinde ra ritiza nozila harma wakati ukaya rijari ujua swili mwana mshangu Jamila mbensi mimi na mshangu vano tina ukamhara ho osome commentary yokaya ngobo ono mshangu vano yotsinde wenge wandu watsona nongozo hamba katsimba vzanoza batani heli yo ondo anwanza oritsambe izo raziensha utsambe izo rizihisiyo mda ukababo wenge mrati jibu mramba ukababo samani evenge ikamuhimu badara integre za barzila reintegre neze fikira halafu wasuli daraja ukaya ngaripanga zanozila rita randisho hisizandabo ranguda hunukomo ngondo airanguda hunulaya hokari wasuli daraja ukaya wananyasi ngwendo hadisiona wandu no wapromete amiro yokaya banu nkamrumbisa nsujwa kabosha mwini zanozila ukazirambua ekamrumbisa harmazano zinu ngarjomni kanindongo fulani ngondo halafu zanozila sonjume badara découvre zanozila arishangaya vanu zinuji randi sokana na reserve watu shazano zila zidungu hata komori Mahamudu Sabe wakaenda weona Mahamudu Sabe wambange bido usaidia no fulani bango jorenga interim
ngweshio zenozila ani rikau zidekuvre hamba vyambavi shakarja shinda razi kome halafuri wasuli badara wasuli kori evenma yanishoke haku rende si henjume mrajini bena wili hahe rendera wani bwana ya kinansi ono rifanye jitahidi ukaya ritowe shile itiso shakao masiwani rionese daraja indrinie mwanansi ya bidia kaya riwasuli nsu jini badara wasuli nsu jini rende ramba ngarandora wani Abdalla agwa wana Abdalla agwa ne mrumshe bahibada renda hula sultani hawasuli daraja mwanzo arveo hamwenye baraka rendera kensa armeka na pia mwenye baraka ramboka damina bisharamba impossible on karna ujuari jerendo bandana ha mwenye baraka leo wangu wajovira wafikiri kama bala mwenye baraka ulende ure influence na mwenye baraka wakatujwa norijaje ono ekale yengo nzoensi mwenye baraka na ndabalia mapartisan wahe wasehonzi yani wa wanensi ensika ensi ngeru wasuli daraja yukakama nzo yendea rengo ufaume endea urenge wanikani femina bichara ukabala ngaremenyoze mbwana zila bakar turendaje antuka ngasifieri ne position haturangu de makati yao hata banu ono hokanga ngarona ombaganda wasuli mwana nyasi chamwe alafu baada rawasuli bala sirbalia na bije wanaria alirakari wabalia rakofanya wanandongo wazaza tuwalo Marseille wajua kanga rendao eni atuka huja shawala eni akusudiwa hakabalia leilambo mkatabarini yejeri ninka me sitima ko hatanga mjo amba hadisi bano on mjorande omaji mruhama fundi musaada on fundi musaada mwana mashamuyeni ono hani contact ambakana bosa bazano fanya zono zaensi ono ngebidono nde daraja ukaya nisindini mfanyilie daraja utokaya utona ka omba vanu lio mimroshidani humbise lejuli rao kanikenda minawe ono hanifanyia daraja ani ya mahaba na pamana mamunkazi ndavo shabarua hiyo yakamsama aliharmaza na hizo lemana mshatu bishara ono barua hiyo asuli bishara bahema kati raningana ujazatu valaru wasuli daraja ngari parsaumi vonyokaya wananyasi vala wasawarenge mbio za haongo azendao wakati mlo prison vala riwasuli daraja ukaya kavati wakati ukaya ngari ulatao ukaya uskila rasa moroni walanda renge nsunda rumana nasichamu baada ikonisha vala moroni renge nsunda ru akarabidir fanya maandamano alafu baada usifia mando ila yavira rijar sampanyiwa badala ukareje moroni reje mkazi rendera kensi mkazi ili rifanye Yesu vyaza nozila ngebidori fanyeje mimi na kandani damina bishara na sania ono nondu wakavala ritoshinda rundu nzia riwasuliza tunkazi rendera bakiula hata wananyasi karja wao rikansi vala randi sojifikiria rijifikiria vala hata ibanu ndedi no hata ndi vanuzi nuroza bidi zishindezi dunge daraja kaya vanrenge nsunda aruzo kai bidi riwasuli yabola kabonze yakaujitemdelea wonde abidi yashineonde daraja kaya riwasuli arma daraja kaya jerkensi rifanye suivia zanozi no bidi fanye wondo wala karja wao saija baada zanozi la zavira yemfumgavi yemfu ejuma yadunga bala rikanza ripange maandamano yukarbi rejei moroni emwanyasi sultani ndo sukuila karobo yakafungula emwanyasi sultani harenge wanaanya wanyongo wenda hambajini na valar serviri harmaze tourne zambajini ne region aba risarani soko ma mjondoni badala ukarifaliki mjondoni shahar dingarbi replie mal hamada hula si wahinjume kajaka unazi sojema ukaya no vanu shauri tinda shinu vanu shawiri dukaya rishinderu ndo tartibu kaya ridebarka harmo mjondo valar sarfo mjomre undone kiburi wananyasi kwa jaka ukubali hokayaka kwa jaka mahadisi shavala wapo awende rikahambilo kaya waka urenga mapesa hosoni mamadu rikahambilo kaya waka urenga mapesa watinoka ngwatura bioka almuradire nge mapesa fulani rini kwa mapesa fulani ukazila no zendo zarangaje mananyasi chamuyeni ibidir dojo kaya maudure wasuli tengweni leo ika ngamwe bozano zinu ibidir wasuli darajo ka mrado joka vala mrola harisabia mapesa vala mrola dorenda ajeba no jojo wajereze mali zao wakaurenga shawando wakauhana shaija darajo kaya jana besele bunjilo la kufanya Marseille
imwanyasi Farhani azavu habana maapplaudisa ema hendeni ema politicien ukaya wanundo wandu wa finance zenozila no abojana wandu waka urendani hizo shangao ndazi Devi mwana mashamwini wakawiyensho prison Farhani mriarida ni ya usakomori mbaviona rikubaliani shani ninge mjuso masuala ida balesa jo kabla mimi de nanja prison imwanyasi hajojueje ibale nyasi bala hakafikiri no ndini yeho sakomori hakafikiri kabala ngondo adoni kwa ntede yela honyongo bala ula kenda anje prison bala ila resistance yaifanya Faransa rikafikiri yokaya bala ngondo yaifanye har madaraja yaifanye resistance yaifanye hula on quelque soit omba banu mwanadamu ajoko jihun jabo kama ndena tena na konvokewa nami ngabandwa ndo ni consent sande nami tsende ukamya mjokaya heni zilati zilindi amjorangwa ntilo shivani ngamjofungwa zano zila pia zila ninja kamjeni wazo ono shati kawisi yokaya tina ujwanede nijwe kama mnaone na madiktatori nijua suishe daraja ukaya ni parwa ne madiktatori ngono na bemsuhenda na waboti zijua ka wandu walangu wa nsharme NC langa ngebidone ende rio ono yende ni hiyo sikanti jifikiri hata sionoza no helikopter to avance har madaraja ukaya leo badaraja ra waswili harima ifa zukaya ngibidori njo omjondoni wananyasi warduare je harma ze region ribakiula hata esejour ya hatuisa rikauha rejeiza shabadara rejeiza tuzamba hapo vanu kabati nongo ikao yonziro hama wanadamu waruharma msafara helila na misafara jaila yojufanyiha sha wanadamu wariwa kaanti waja wambe zakiri na za tukiri mwanyasi kajaka ukiria kolabore heni wakati raunda tartibu kama bidor jar kentira rizambe mwanyasi kajaka huja so henjumer kaujusa masuala bala ngwecheleo mwanamsho hatu haundu msafara hadunga na wazungu jaula mongoni mweza no kao zintabisha hakauroha yokaya jakomori harmadara joka wananya walopirizo na wandu wakaula mi wakatinesha kama mwanamsho hatungujo sinjamvu shahor dini sheka hajarbi hafanyashwa hanikwashwa mbili hafanyashwa hadungo wazungu daraja hunu hardio mwangu njahiza eba nuzinu bwana dazi vizinu bwana ranzori wane mwana mashamwini ibenge riwasuliza tuhunu rija rifanya patience zinu rizamba ule wao zinu no warazia shino karja wanadamu wajoka ujabanwa waren on so razieshi na kargaziro ngoa kumriajwa kavalari ya shirsoda aza silence radio kumriajwa evan shedukusha wandu wanuje evan wandu wanema na torongo akiriso uma ridaza emana za wasule daraja ndabuka ngabo provocation riwasulukaya vanuma beja inu esprit ono ya wanadamu wa amini rongo stabala wanadamu ani wakauritongare amini zanozila ngwendo mwendo ukaya warejeza dingoni sisirisi amini sikana ujwari ribadili zila ra amini ala kulli hal ono ibenge riwasuli daraja ka echantajili yo ngiyo daraja kaya arisi singara mu politicien yonde heli warenge chantage baada juzi la ravira bala ukari bala randa karton derfanya na ma politicien uondo anzo fanya zona ma politicien patata oui ngarzamba oui esprit ya madeja yo esprit ya kinansi ya kishababi uondo wakafanya le chama rakahenda jeli yokaya mongoni mwe statue hiyo kabati ruhusa ya mrukaya harma le chama dinu ya riake harma chama la siasa kwa leo ndo mwana mashamwini on yo mongoni mwe esprit ya ile chama dinu on nanga mwanadamu rijoka ya oji declare kango na party wango harma party no ndo ajira noka ngware rongoleo le chama dinu heni mbabanu adio ebenge riwasuli daraja ukaya rija rambi lokaya ngasondo lokaya ngebidio rifanye ozironwa nao wala ejitahidi waifanya ukaya ushindauri tsanganye wala sultani haparo nabia shabala tsele ukame sabala hakanzanti harma wavu ukaparo nabia ukabono soba hu banu ngebidio mabeja runde tartibu ukaya ritsanganyihe patata rikewazima bonge bidio heni mndu endene kote hahe ili rishinde runde daraja ukaya rikewazima okay saba ifanya epa babala zepa zinda hazifanya ndio namjibu wala epa inde hefanyi wa makatiala
no kamjaka ushinda majibu daraja ukaza nozi kena suikse ifanya ipa bakari undakari sanyi hamimi ngamjujani hapo minsimhara ukarjer tanganyihe ukamtsina mborongozo kan mjoka ujira prosheniyo alafu baada ya wasuli bala tishangaya elera naona bosha mwini wafanya mkonsula wabwaye group ya WhatsApp rawasuli daraja ukaya rikauja nsome zinji hukabala mwana mshatu zaituni haja akaonsoma ndongo na tukauzijua huka oskulara kawa mwa assemblée générale haja mbokaya shamwini posto farhani posto akanio hakamkalimani kweli aunda vangu tika humjibu mwambio kando ndo ukapano huribwe macho ukaye heni yangu yakana farhani sikofikiri ka hata Hollande president wa hii association na tango jorambio kabala hakamkalimani ono sa farhani ala komori haja katwanza kolabore hasiabo harenge nota ya adresse mail ya hii association yeti secretary yeti mritoka uyonti cha harenge nota farhani ala komori haja hasiabo harenge page ya Facebook haimilikisha kabati mritoka oka zenozori zisiporte rione daraja ndini yoshinda riwasuli daraja ono yokaya emwanansi yaelewe izila haki yambangu ziwanilio emwanansi yakinaika koliwe nguwani yo haki evenge riwasuli harmwe fazini oskwa juzi mwono zenoza kadijir okaya wafanyiwa biro yoyo vote wa mwana mshatu sani haka mongo nona damu hata habe haka ndidatsiro kanzo ya chagulo shazeshwa emrulo urahisishwe mabeja leo uwo mongo nondo wakaya wakapangale chama hilo uwo mwanadamu ulona uwo ni winji yokaya yende sembeli le chama hanasania si uhenjume rifanya shwa isamuo njaparo muona isamuo njapa mji na isamu elera na jokaya ye mongoni tsikado mona pari yefanya maandamano yekapari yerongwa pari shada dada naona ukaya ngevalena sania ndo nakanda bina yonkazi tijwa tupanya shua yokaya ngamvoti isamu he entere ya association okay association lawa ilala mbrama demona mshatu bishara wo ndena sania wonde mwanzani wahe mwananya na hajua kangu fanya oshua yoka ya voti isamu na eka ji isamu shangu voti isamu he entere ya hele chama hukangu amini yoka ya isamu ngena ndongo ya zijua ya juzi saidia hanasania riwasule daraja hiyo ebe ngomba bana kanzanjeni wasuli daraja ndi zinele za nongoka ewa vala sultani hakanzanti harmo wa bumbese shabale sa jokambe sasa niande arenga ili wa metrize de nongoyo vala hajoka hareme court ono hareme court yoka ya abantu anusabi wacha shabada zanozila isamu de arenga uongozi wa zanozinu ngo hindeni yoka wajideclare yoka wasuli baba Muhammad Avala isamu ne biro hai waripara mi mambo wa biro ba mi mambo wa association ba wa chama ba zidungu ongozi japo jana nakofikiri kabla Farhani wala president wa mabeja ya Japani mpango ula yokarverse komori riwasuli daraja ukayariju harende entere ya nation mwana mashamwini ono ila ndo msaidizi mimi nakenda nasaidie ile chama nisaidie komori yatu sijua timdungu kabla tukatidungu shamwini Farhani mwili shatidungu fikra leo kazina unampesha bari ntina dhamana yokansi bale ye damu yangu na bali ya binadamu wangu na bali ya nkili yangu nenda nasimbuchi yale chama ni aminio kaya mimrulo mamro hele chama lila bansi na dhamana ono abondo mbaba nura watu ili daula wade waswapahanda ndo urila obana ono ebenge ikamuhimu oskwa leo wandu wenzi wajusa masuala ukaya mabeja banu ngona bunjilio la rozi na wasala walohula wi la bunjilio la pangwa ne biro on labunjilo la pangwa ne biro raka muhimu yokaya rije rionese harma wakati ya mdamaha raifanya ratu jua mabeja atari ya mabeja riunde daraja jarkensi rijwereleze wangu yo amineo zembwana zinu enga ngasije erika aje enga ngasinda riwasuli daraja ukaya baada bishara ya sahuni ripara mwana mswatu mzima ono ulohunu Marseille rimwambio kaya vanu bishara hasa waswili bishara waende ampara
shatikanda bina bishara hasa waswili yabo nga ngujo shinda uke daraja yoka ya ushinde uji waswilishe ho harmwe lebunjilio harijibwara mbioka lebunjilio ngilo seila ramba wi sababu watu tongo atimo para uambele bunjilio sabotele bunjilio ambele bunjilio kaliti saila tambuka mimi mngajelia mide na para baada na juaza habari hizo na upara na hambia ukaya le ngasina bunjilio biduke yavo ikanja shindana upara bomnyawe na hambia ukaya le bunjilio kaniti ngam amini yavo ishia daraja moja zeli wewe ndojo unipare unuzi ewe ndo amba mru fulani na mru fulani ndo wapara au ambukaya le bunjilio kaniti ono ebenge yonu yomongo mweza no ikauritsongeza ukaya si zehuba zatu riwaswili magalo rendera onese solidarite hatu no wanadamu ikawa roho rapari raniyo waje baba Muhammad abala heze bwana zae komori rendera oneso karinde harika rika namna rika na bunjilio shariti mizirija shabada haja heza jiribala wanadamu wa interprete heli waone masula ngebidio mwanadamu kangurongo monongo ya dozi sazenongo ranzi ngeye yerongoa ba yoke na thawabu ala kulli hal mria tsona fijo lihambaba hanu mrajo amboka yolala wale olale shishio na balamro hatola wa mrongozi ala kulli hal nardo sana reuzi sazeno zinu hatari wasili daraja bahi vano yashilla wende ni wana wanzani wangu baada rajihunda ukaya yesejuru yatu isa hola komori rije rijihundu unapumbela mapesa rakanilo yavo mapesa rakanilo yavo rikana 1660 euro ya mapesa imagine mapesa ala rionokaya riabalia riarejeze mwana msohatu zaituni hunu Marseille riarejeza ne secrétaire général wa appel de Marseille Mhadi Saidi ono riwanike mapesa ori watakabadhisha vale mapesa kajala wahombwa nani mwana mashamwini ono riwanike mapesa yao bahi mongo ni mweza nozila izo ndeze nongo nilio adui wa wandwala banjarenge mapesa ala na nika wandu natsuka waona wandu wakamiliki mali za wandu watuka urambia kangwa nikoma mapesa shahoso ni mwao lewabora kane mapesa ya oraka urejai ibidiri wapare leo ritsele wakango vala ari wapare riwanike riwambukana mko mapesa yangu ala kulli hal tarja usule daraja hiyo shariba le mapesa orijari hansi hombwana ani ono ngume zikauvewa harmwandu wakawa nikoi mapesa yao zikaufanya pressure kaenda no parare la piziwa shanga rasimeo ukake jambo za mali hizo rizirenge rili au rijari rifanya kursu ndo shahatu ono shaza mali hizo rizibali rizireje zomba nani Mhadi Saidi na mwana mshatu zaituni ngwazo jozite mwanye ngajele mwana mshatu zaituni soi ono ribalia na pei na kalamu mwana mashamuyeni rijari wanzishia randa ukayari rumiarani kumeri zirumia jau rumiarani nsanuri zirumia jau ekalamu estilo efeyonga siniyo wakati rajo kari ondana makati yao wananyasi wajoka waja rajoka ujaru wafanyilie bila ya wanandongo wando wao kwa jaka hanza waje rike wazima rendeji evengeru wasuli harma daraja madayiru ono leonu wajusa wananyasa miri hausa suala yao usasuala ukaya banza bariza nozo matuzide nose c'est normal ono c'est normal no Muhammad izor sizambe ukayoka anikarja keja kao na hubayukaya rije shame mana rasul daraja ndabuka jana riwasilitwa daraja kaila francomais wondo wakenda waveno maniunu manana shamuyeni wondo wakenda waveno zano wazinu hokawa wajua kayanga sina bunjilio lo ula no wajua wende warenge wondo watina akori wajua kawa washanzwa biro wondo wakenda warengondo wala wanzi bala harma daraja kaya watongeze wariheze utungu yoka jore de vala ramukanoka na ukiri wake manipulation à ce point yoka ruwasule daraja inu bengi hata mpakanda havo sikamle haku jokiri kambo nozi jinatsu zibira shati kusudi nizi yavo rendele mbavi kanga bozendelea ikakabati zendelea gesende service live ritaisama wandu wajofikiri naye live inu mana mashamuyeni bajokiri wanadamu wafikiri banza darima ba uyi ikamuhimu ukaya rio no habari za komori zeno zani hunda mine mwana msho hangu mwana msho hatu na mwana ama rio no ukaya ilalama ya mapicha mai ukaya ngari wasudishao ngaranzora mbukaya si ngaramba ukaya ishare hansi banu urahafu
rijoanzarike wandu warahafu hezi telwa pia humjibalio ya hezi bwana zinu wa shukran. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Bon, tidungu ya intervention ya Shamuini na Obo Sababu. Ani niminga mina ndongo nzima na kahanza nambe. Ndokaya nga mkonfirme zenongo ikao zambishi abantu. Beikwa ngabo mna déclic mtiti chawo mna déclic wa mafiti. Shanga mjoandisa harmo pande. Wahanyu Shamuini harmo mabeja. Goma wasuli komo ribadia shetendwa. Shakifujari shajiri mwaretewa. Baadhi ya mwaretewa rambi okaya vaangaje Metro Mhidwari de avoka wa hanyu ikao hajisharge na maavoka wa ndojina. Donc yende hata wakati riwo nokaya inafasi ya hanyu awe bahati yotongeza mroho prison kaiti. Ngabwe mwana ma Omar Mirali ikao hanipara anambiyokange la dimor tahe avoka ikao ngujoshinda towe owananyasi o prison ba Farhani deja hestange mwade namna yotosha rihadisi ndamina na Jawadi na wananyasi bana Nurdin ikao bandhi ha maskiti Fumai nusu ya hatu kwa jandi hawaona hadzitsojema homrengo avoka hasibabu ndazini okaleo kabajaka ya shartu ya simbilishiana omfungwa hanyu iladhimu ikeleo mpuliliwa batinokaleo wandu wende watafadhali ngabo mwana nyasi Nurdin mbaye ka ukajaka mwafaka hamananizo mpango rendelea riji hundu ndamina Jawadi na Omari ripara Idris ili yarenge ye defensia hanyu harambia ze sharti zonti pia risana batanga bwe mwana mshwangu mndu balemgazi jamba mndu kadoiba hasana mwana mshwa hatu na shida hanikafungu harimwa avoka rakatsanganya embahindu rimnike mja mpuliliwa shabadi ya mapuliliwa ndongozi njizi nifushia mimi ikao mwengoni mweze ndongo ikao bandhu ya wananyasi wakauziwonoka ngazdoka nziro hokari jari hundu ya ukaya ya mwananyasi Chamwini hanegosie ndani ya procureur amfikirama wakatula procureur ya Kayabo Mohamed Abdou na juge Adi Yamani siuzisa comment ça se fait que Léo rikaurenga avocat na banu wa négocier sambioka non et a négocier Farahani silunguza ngozi la tati unruka ndizo Farahani haonana na procureur juma za négociation ikao harimondu wa haraya tena ritirengea avokande mwana mtoto wangu na shida hata mwana mtoto watu Fatma Mzee Saidi handi harimania hasibabu nde problemu hii si mimi rikaujua apre homo isizoni almuradi ya kamuhimu hosoni mwami mimi nda ila liberte ya hanyu yokamkaye no huria tijati unduze nongozila Farahani namna zenongozila zavira Farahani rinji harmankodo ikao Farahani jusqu'alors yakajujuse mato yanangalie puisque tijua ka vajiri trahison baadhi yabo zenongozi zikartie namna hiyo chari jari hundu yoka ngabondongozi njizari tatsalia matatsaliano hamana baadhi ya wananyanyi omjoha komor sobahutu wangu jote mwanye simpara uva hanu ya kaya simwambiyo kaya gosoba
ye passport ya hemwa na nyasi sultani ngio na ministre de l'intérieur Mohamed Daoud Kiki sultani amba hambendi ni tamba oui wonde ulo ne passport hiyo na mfanyantation so huna mbaye wanipara ai sultani na mbaye wanipara wanuzisa pourquoi wambe passeport ya sultani ngio na Kiki tamba passeport ya sultani ngio na Kiki no ketina Kiki yongio ne mwana mshwa ikawiye kufanya hazi unu l'hôpital ya hele jeshi comment dirais-je santé militaire tamba non wanikupe ya telefoni ije kankodo baina hanguda minao shati zamba sultani haka Sobahu hakavja prove zila na haba apres na mimi njaka uzamba heto shahurwa donc urija imadanganya anu pia yajiri donc haptani timizi ni kamfubi pisko tikahanza ni handeka ngamkonfirme izo mahamba banu nyonti pia shanga mrejeza juzi ikao tijibiwa mimi ndo nzambe okajuzi tisi Marseille hele bunjilio laka kawaida sa Marseille abunga ngamroho ndamina Sobahu bazima rika jumo tangandrazi hema bunjilio maili siunduka bunjilio la mabeja linuli kazi wa kablia ya linu raka kwenda sha wakafanya kusudi wakafanya pression harma wanduka absolument le bunjilio nalifanyiwa le 29 wakati ka ule bunjilio linu lilawalike hunu pari shalika upulwa exprès yo kalifanyishe Marseille ili le bunjilio la mabeja likaye isole simabia soba utimabaka ngeladimori fanye atupri rihunde isu ya ujue mabunjilio maili riyabirilie Sobahu tu hanambioka ngarju fanya atupri ritimizihu la rijo bunjilioni pisko ye objectif yonzima duwana nasuma na zadi riwafikiana enamna hiyo shari jare ndo bunjilioni baadhi ya renda harumu bunjilioni tishie mwana mafundi mbaye ngufanyo programu wala ngutoe programu na bala tiono farahani tiono stania tiono mbaye tambwe ronze mimi tishanga koma saspeke e baba nuweshiliana nuswaje hunu nuswende hula shabadi ya nishi hutuba ya mbaye ya mbokaya ngasivanu ndasine mabeja panafricaniste ikawa wabaliwa ne president wa hao Stania ujaban mimi tishanga samba koma mabeja banungio mbili mimi nde nampara Sobahu abukanza mimi nzambe mimi nde napara Sobahu na babo soba ngabo kafalajiri ebanu nganyidakia mbili ngabo mabeja panafrikanisti pisko rinosiziwa banu kaye president wa mabeja panafrikaniste Sania ngevanu de abali delegation na wao ngona wesawano si banu ze hutubeza hao ntuelewa tipara yemoto yakafanya programu munkazi ikawa kama zahidi yabo ibana barufu sheha tuambia tsambaka ndio yafanya programu inu yemoto kajanjibu tumabaka kuishia unijibu pisko ya umadharau ndaofanya oho kakunijibu amanzu njue yafanya programu inu pisko programu inifanyiwa
par exprès anda si commission tamba commission dai ndawena na sultani na fundi mbaye anda si donc c'est le kaya il a exprès va kufanyishiha boycottage. Donc Ricardo Anzarken Tirambe je suis pas à Mabeja. Ngabo zizingiri zinji ikawo sisi ikawo ridhuri harangudo mandoni wananyasi wenji warimania karjaka ujuari denonse zendongozinu shale mja mzamba batulavi mabesha nga mwonoe mwana mapretende zilibanu nchuti ya baya nga mkonfirme zendongoza hamba banu puisque mimi tikaya parmi les artisans wakauana Shamuini na Farahani wapuliliwa ho prison sihondana na deception puisque ngabo wanasha hangu ikawa wanimania hasibabu de decision inu wanaama wanimania hasibabu de decision inu tatika oblige ni roye no wanama fungulwa jati undu Farahani hani décève puisque Kadja lutte la même chose comme Chamuini. Chamuini Kadja négocié na procureur de la République. Mjohamba beste Chamuini Kadja zamba banu. Chamuini hukaula la bonti ko prison na Farahani hakana godoro. Consul de l'ambassade de France akawana na Farahani no kuja kakayabo wewe bo Shamuini wabalia Farahani wende koni kurengemwa na nyuho jiangaje mlalo handuza nyuzo mpipia mwende mwali kukaloteli bo Shamuini no kuja parona mbiazo bo Shamuini ano kemoma na hapo wakati wakaenda mwali Farahani wai hani para hana yokanga bo problem puisque ntine billet de retour ya hangu mimi tika oblige mi hajimbaye ni pare Dr. Halidi ni mwambie yokangela dimor fanya à tout prix rihondana na mapesa Farahani katine billet de retour ya Faransa. Dr. Halid Nabiaka, abo on y part dans 2 heures. Si par Farahani tu m'ambiaka on est pièce d'identité. On est pièce d'identité, ya ndum shaho Shamuini. Si renge pièce d'identité, si beshea Dr. Halid rifanye manda ya hebi ya Shamuini. Si kaujua ya ukanga bobavu wahondrana na mapesa ya hema autorite politique soba kutsi wambiazo njahabiazo rankomori unabia Kenry unabaka zenogozo bozu kintuzi jua tambasti tuzi jua manama madu ikawa bange directeur de finance de atowaze fond za hema pesa ya kautongeza zenogozila zifanyishihe ikoni ne mapesa yao wakamnikiwa wafundi mbaye na sultani memu hata wende kunuha waitajiriwo iporonobi kasibeundo undi hao mfumbo babi banubo sobabu ndo Mahamudu Sebe donc izopia Tizamba leo zenogo izopia zijiri riono rongo zinchi mimi tikabjani confirme izo Shamuini nizo wewe soba huamba banu ya ukazenongo izo zo kweli na tena kabati vahanu mwaka mbandrabo jumwe zajiri hizo shanga mina bahanu ikawo ngami harma point d'interrogation
ndo mtijovurizo magane mwana mtangu na shida yavo na Zeituni vanu vazima nlona point d'interrogation ikao mtu amini kastania ye mru wa IPDC. Je n'ai jamais connu badikangizo uzimu chanja parona shamuka batiso tina mikrota mwini utina so mbabi ils ont mafiti quand ils ont moi ça me regarde pas cha yo mafiti quand le plus hajingwe shio mintushia ka shamurongoa non kabati voix chamwini allô c'est bon kamsunishia donc mimi tikahanza ni ungemuono harumazo ngoma kando mazamba banu zonti pia ya ukaya kabati mbandrabo buhari wakati toka uyonti rangu dès le début jusqu'à la fin zengo pia zamba hiyo ndio realite ni sintindiendo nondo kashta mwini juzi dimanche kojo salini kajaja ya menyele bunjilio la kufanywa yao haja ili ya hondrane ne bahati yani kiwe parole yambe ukaya o wandu wa jabanu ndo wandu wa representer wa mabeja na mimi tizamba ya ukatishangaya haukafarahani na mbaina sultani wa haraya ya ukaye mapolitisi kwa jawasidia financièrement mko hauko mori na juzi arma intervention ya farahani hazirekonese yabo hamba pour la première fois ngam rekonese ukaerende komori rinikiwa mapesa ne mapolitisien wanu waridungu pazapa mimi tizamba yabo tambaka pourquoi leo rekoneseo nabo jana huzihana ele uzijaji mrekoneseo nabo jana mzihana donc shamwini kajaja yafanye daya yamenye bunjilio hakahanza nikiwa yebahati ya ureponde izo wana anye kaundo wajawamba yabo wahambandrabo ili yafanye éclaircissement malheureusement ye complot yafanyiwa ngarjoke fanyiwa avec un groupe na we groupe wonde mwana masultani wonde mwana mafundi mbaye na d'autres personnes ikao waka impliqué ili wafanye sabotage shanga mjosu subuti na bokaya à l'ensemble ya howandu wakaorganize mitingila et ma politicien kwa jaka au courant ya he programme puisque hatangabo wanu swali mametwali wende watahawa juwe programu enamna afanyiwa watishiliwa yo kwa jawanestiwa puisque mimi njelewa yokaleuva joka diskurundaru za mabeja mathalani na abu mzaze mwanzeru mbinge yabo kachanikiwa mrongo wakati kawe bwana inu leo ikayende hata ngiode daraja inu kon leve uno sijo hondrana na mavumwele wano hatu wana shahatu mais je suis très reconnaissant bekwa leo ngamjovurana na nasha hangu la reconnaissance ya heze mvuza hao financièrement physiquement amjuo kaka kabati atendea Jamila kabati atendea Nashida kabati atendea Zeituni kabati atendea Fatima Mzee Saidi eka ndo jito wa fidia harimaze mali za hao harimaze mvuza hao harimaze roho za hao hasibabu nde bwana yini abole utika ulindo kaya ye diskuru ya mando baada diskuru ya Froncome awikawu ya bili iyo ya mzaze mwanzerumbi pisku mzaze mwanzerumbi nde yaro ayembwana yinu uonde ulona maji urinikore hinwa uonde ulona mwavuli urinikore tasale jua
uone uripato subira wakati zeneri zatu zihe yao waja wa izole wabana na izo pia taratibu zaho wandu wakafanya programu boyaka wowe bwana hao ngwasankadao ikawa mjonzana ni neshelezize rivenwendo rondo mzate manzeru mbakabunjiliyo ukazi mzate manzeru mihanikiwe parole nisabote wanoana nyasi wanu mwana mshoto sabkia madamze ikaula adhimu ya rongowe haruma bunjiliyo la kaunkazi sha sultani hafanya tule mwenye possible ya izole sabkia tini kwa mrongo donc yabo rihunduka ze problem zinu ngazendao no menya zila ngazi nene ikaundo za roye mbwana inu donc leo kanza nifanye temanya jinu na urande homage mwanamsho hatu bishara kanga sina bishara kume hamadaye ngasina na shida kume hamadaye ngasina zetuni kume ngasina jamila kume ngasina sabikia kume amfikira marijoka ritoshiha embwana inu joka ikazabahana ni profite banu ni jibu tu alekao litekeleziwa ni mzima dhamana wamba ukaoma dhamana ikawa yunga mjifanyia directo leo yokajuzi waka hutuba yabo ngabo mzima mbokaya yeye ngekado jana rahane mashababi ni mwambio ka manama manzani wangu ziko kujitrompe yoka mbeye sayazaya isisole ziwa wanruwa hamao yoti sawa nemna mbemtiti uhamole ziwa mtiti uonde ulona mvuu uonde ulona bahati ya maisha yoyenshi rimwambia nukaya eshababi mleo nge mwinji rahanasi inge njakaanza ndenge wakati mwinji sikaanza nifanye timwanya jinu surtout ya urande homage watata hatu wanasha hatu yokaya wotsi wa ruola ziwa hapamba vonti ukakwatsu merite nrudini onese aminifu wa mwana nyasi twabahu yabeshewa mapesa komor yabakisha 1600 euro yatufanya Joan Raji ya balie 1600 euro hiyo yaswilisha mwanamtu atuzetuni yamwambioka yandala mapesa yande yabaki tayanu bo mwanamtu wangu donc shani behaba ntsima pesa mwanano haji amfanya haji alhamdulillah nifanye témoignage yo shamwini le dingo la hangu lodene haina zijoka huja ngamitiarin roye shamtsina vujuo wona ubano hakili yo ni dhulumu shamwinizo amba banu hamba kweli kujamba ndabo to bakuizo ya hamba kajamba ndabo leo kangabo problem ya jiri ngabo group ya wanru watsanu do wamenyao emabeja nembabi hiyo karna kubali nrande homage baso ba kwamba we kuji Isam Said Mohamed ridungana naye Rangul mois de mars harma mbwana zini minde mchomba hao na kayabo mzanza hao ya kabo ya corona shida harmo mkonsi haise mbwana zinu pari ni wakati makaanza mre mwasinde rakaurwa ya kama bejawe hata wa aswili harmo daraja inu kanda bora kaurwa ya ndamine mwana mshwangu na shida ratu paro kubali ukema bejawa wabazoaze hanywa haukaruka kubali kamnejana de ulone bahati abutkanza nwandeka Isam kabati mwanadamu Mungu anahamandaye ukakare harenge decision yekajure je idingoni inge abunga mkazo yabo nimratizeni ba wakature ngwa mwinji shatika hanza ni valide zo mwamba banu na mekezo mahamba mwamba kweli kabajaka mbandrabo hari de A à Z boshamwini. Assalamu alaikum. Voilà, sur ce cas,
message voit toujours. ah oui allô allô kama sina voix ngamnishia au hauna